Wengane zisimpela sifanele lapha ngo-double three nakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana lephoyisa lakwa Metro eligwaze ke labulala ke intombi yalo nayo ke esebenza khona phana ke emaphoyiseni ke wakwa Metro. Kanti ke kubonakala ngevideo ke bezongeza phana ke enkundleni ke zokuxhumana njengoba ke owesifazane ke impela ke ebephophuma lona ke ugazi njengoba ke yena ke owesilisa ke impela ke ebeimbokode ke ngawa kombese futhi ke ewawushiya ke phakathi. Kanti ke uthe mangabe eqeda ke nangelo wesilisa ke wabese ethi cha impela ke awuthi ke ngim-DVD kumbe ke awuthi ke ngi-DVD ke abantu ke babone ke elento ke engiyenzile. Bafuthu impela ke abantu ke bakhala kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana ke ngaso ke lesenzo. Kanti ke uthini kakhulu phana ke onina ke ozala ke lentokazi njengoba the cha impela ke uyezoba ke kune video ke ephumile phana ke ezongeza phana ke enkundleni zokuxhumana wathi cha impela ke mina ke angifisi ke nokuyibona ke yona ke leyo video. Kanti ke yena ke umsola ke uvele phana ke impela ke enkantolo lapha ke bokulendela ukuthi ke afake sona ke isicelo ke sebail kodwa ke icala ke bese lihlehliswa lahliselwa yena ke umhla ka9 ke ngo-April lapha ke ezokwazi ukuthi ke afake sona ke isicelo ke sebail. Hayi ke wengane simpela ke thina ke simbuso sethi MTV sithi nje ake sibambe la ihlangene ivideo elandelayo.